रन्जन दैमारी सारनि गनायखौबो बिथाङा अमित शाह सारा बुंदों जे नभेम्बराव जुदि थांबायब्ला बेखौ बोरै हायो उदां खालामनायनि बिथाङा एसुरेन्स होदों। थाखाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ इसोरबादि जोबोद खुसि जादों गावनो थांनानै गावनो लाना फैदों भुटान सिङाव थांनानै जोंनिया शिब सारा खस्थ' सैनायाबो बेफोरबायदि सैनायनिफ्राय बारा खालामनानै दोनदोंमोन जोंखौ 9 बोसोरनि सिगांथ' भुटान जेराव जोबोद खस्थ' मोन्दों आथिं आखाइ एकदम लहा गानहोनासो दोनदोंमोन जोंखौ माबोरै खस्थ' सैनायाबो बेफोरबायदि सैनायनिफ्राय बारा खालामनानै दोनदोंमोन जोंखौ भुटान जेराव बेनो जों थांजेननायनि माबायाव लद्राय जेलाव दोनदों लद्राय जेलाव दोननायाव 3 मास थांनाय लोगो लोगो आथिङाव लहाबो गानहोदों आखायावबो हिंखाब लानानै दोनदों थायोबाथ' बावनो हजोंनो थैनाय बायदि जागौमोन जों बेबायदि आसा दंमोन दंनाया जोबोद गोजोननाय मानो होनोब्ला 22 years 6 months थायोमोनब्ला गावनि न'खरनि मानसिखौबो नुनायबो नङामोन आइखौबो लोगो मोननायबो नङामोन आरो बिजि जागौमोन बेखौ मिथिया दा 8 बोसोर 6 मासनि गेजेराव सफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा जियानो जा मानो जोंनि शिब सारा प्रमद सारा दिहुनबाय जोबोद गोजोननाय जोबोद खुसि जादों गावनो थांनानै गावनो लाना फैदों भुटान सिङाव थांनानै जोंनिया शिब सारा जोबोद खुसि गोजोननाय आरो गोजोननाय मोनो মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰাই চিজফায়াৰ হৈছে যেতিয়াৰ পৰাই ট্ৰাইপাৰ্টাইট টক হৈছে এই সময়ৰ পৰাই NDP নেতৃত্ব কৈ আছিলে যে আমাৰ কিছুমান মানুহ ভূটানৰ জেলত আছে সেইসকলক আনিব লাগে আৰু সেই কথাটোক লৈ পেলাই তেখেতসকলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি বাৰম্বাৰ আলোচনা কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও মেছেজ পঠাইছে ভাৰত চৰকাৰকো আমি জনাইছোঁ তেনেকৈ আলোচনা কৰি কৰি যোৱাকালি তেখেতসকলে এই 6জন NDPৰ লগত ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট জড়িত থকা তেখেতসকলৰ যিখিনি মেম্বাৰ তেখেতসকলক যোৱাকালি গধূলি ৰিলিজ কৰিছে আৰু তেখেতসকলক আমি লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া অসমৰ আমাৰ DGP ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগ SB বিভাগ তেখেতসকলৰ কিবা কেছ আছে নেকি কি আছে কি নাই বাকি প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতসকলে কৰিব কিন্তু অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো এটা কাম চলি আছে ইয়াৰ আৰু ডাঙৰ এটা সফল বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু তেখেতসকলে আজি ভালকে ঘূৰি আহি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকিব পাৰিব এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ তেখেতসকলৰ জীৱনটো মংগল হওক অনাগত দিনত নিজৰ মাতৃৰ লগত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত ভালভাৱে থাকি পেলাই তেখেতসকলে যাতে ঘৰখন আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে সমাজখনতো ভালকে কাম কৰিব পাৰে এইটো মই কামনা কৰিছোঁ নেপালত এজন আছে তেখেতৰ কেছ চলি আছে আমাৰ মাজতে বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ MCLA মাধৱ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া নেপালত গৈ পেলাই লগ কৰি আহিছে তেখেতৰ কেছ চলি আছে আৰু নৰ্মেল যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে
সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই কম দিনৰ ভিতৰত তেখেতে ৰিলিজ হ'ব বুলি আমি গম পাইছোঁ। আলোচনা কৰা ভাৰত চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ লগত যেতিয়া ৰিভিউ সেই সময়ত যিমান NIA, CBI কেছ যিটো শেষ হ'বলগীয়া ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা দেশখন চলাবলৈ আমাৰ কিছুমান পিলাৰ আছে, য'ত জুডিচিয়াৰীটো এটা ডাঙৰ পিলাৰ, এক্সিকিউটিভটো এটা ডাঙৰ পিলাৰ। চ' এক্সিকিউটিভ ডিচিশ্যনবিলাক কেতিয়াবা মানে জুডিচিয়াৰী যিটো তেখেতসকলে চায়, আৰু যিটো NDPৰ কেছ আছিলে সেইটো কিছুমান কেছ আগতে কনভিক্টেড কেছো আছিলে, গতিকে একবাৰ কনভিক্ট হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুতখিনি দীঘলীয়া হয় বা কঠিন হয়, তথাপিতো প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে। যিবিলাক নন হাইনিয়াছ ক্ৰাইম ইতিমধ্যে সেই কেছবিলাক উইথড্ৰ কৰা হ'ল। হাইনিয়াছ ক্ৰাইমৰ ভিতৰতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যিবিলাক নেচাৰটো চাই পেলাই উইথড্ৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি উইথড্ৰ কৰিব লাগে, আৰু যিখিনি NIA কেছ আছে সেই কেছবিলাক লাহে লাহেকৈ শেষ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে, আৰু সেই পদক্ষেপটোৰ দ্বাৰাই সকলো জেলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। जे जोंनि भुटान जेलाव थानाय, नेपाल जेलाव थानाय, गुबुन गुबुन स्टेटआव जे केस जानानै थानाय बेफोरखौ गासैखौबो बख'नांगौ होननानै आङो इउनाइटेड फराम जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आङो डिमान्ड खालामदों। बेवहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे बेखौ जोङो गुबुन हादोरनिखौ लाबोनो हाया होननानै। बेवहाय जोंहा मानगोनां बुंनांगोन दिनै मानगोनां MP रोहनगोरा नार्जारि साराबो बुंदों जे बै समावहायबो जुदि गुबुन गुबुन काश्मीरनिफ्राय लाबोलायनानै जुदि एगारनो हादोंबा जोंनि NDPनि जोहोलावफोरखौबो गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय बा गुबुन गुबुन हादोराव थानायफोरखौ लाबोनानै उदां खालामनांगौ होननानै बिथाङाबो दाबि खालामदों। दा बिनि अनगायैबो मार्च 1 खालि थांनाय मार्च 1, 2024 बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे बेवहायबो डेपुटि चिफ सार प्रमद गोविन्द बसुमतारी सार, MP रोहनगोरा सार आरो एबसुनि जोंहा मानगोनां दिपेन बर' आरो आं जोङो जयै थांनानै ओइदिनखालिबो जोङो हम मिनिस्टार अमित शाह सारखौहाय जों लोगो लायो। जोंनि जेसेबां जेलाव थानाय दिनै रन्जन दैमारि सारनि खोथा, बिथाङा दिनै सुप्रिम कर्टआव केसा थांबाय, बिनि आरो NIA जों नांनानै थानाय जेसेबांफोर जोंनि जोबथेसालियाव थानाय गुवाहाटि जोबथेसालियाव बिथांमोननि केसनिखौबो जों ओइदिनखालि रोखा रोखा फोरमायदों जे रन्जन दैमारि सारनि गनायखौबो बिथाङा अमित शाह सारा बुंदों जे नभेम्बराव जुदि थांबायब्ला बेखौ बोरै हायो उदां खालामनायनि बिथाङा एसुरेन्स होदों। लोगोसे NIA नि केसनिखौबो बिथाङा नोजोर बोनानै हगारनायनि माबाखौनो बिथाङा रायलायदों। NIA नि जेसेबां डाइरेक्टर दङ गाव रायलायनानै बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै। दा दिनै जोंहा नेपालनि जोबथेसालियावबो सासे दङ केशव पुयेल होननाय, बिथाङा बाथाबारिनि, बिथांनिखौबो दिनै बख'नायनि राहा लामायाव लादों। थांनाय 4 दाननि सिगां जोंनि BTR सरकारनिफ्राय मानसि सानै दैथायहरनानै अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामहैबाय। बिथाङाबो थाबैनो उदां अखाराङाव नुजाफैगोन होननानै जोङो आसा खालामो।